Želite možda dati izjavu za Facebook? Piše prigovaram da drugi odlučuju u moje ime. Šta to znači? Pa jel vam treba pojašnjenje? Pa da. Znači, zašto neko može odlučivati o mojem tijelu? Ali ne odlučuje žena prilikom pobačaja o tijelu svog djeteta koje je sasvim drugo tijelo. Gledajte, sada vi govorite o djetetu. Jel? Da. Kada nastaje život? Svi medicinski fakulteti su potvrdili da život počinje začećem. Ne bih se složila s vama. To je znanost potvrdila, ne ja. Citirajte mi izvore. Svi medicinski fakulteti, kada ih je Ustavni sud tražio da daju svoju ocjenu. Dobro, sigurna sam da običan Google pretraživač će vam pokazati izvore koji se tome protive. Tako da, eto. Ok, hvala. Jel želite možda dati izjavu svoga tijela gospodarica? Ali je li gospodarica i tuđeg tijela? Jer dijete u utrobi žene nije njezino tijelo. Ima svoj vlastiti DNK, znači sasvim zasebno tijelo. Nemate komentara?